CM ka KGDC Badiru Kurtong Yakun hak election MDC nanong thamai constituency. Ula pendep sasisian yak jingkwa jumba latip langkar kongor bam kwa hedawaru blai da ka ba IT yak skim jingerap. Ya kani ka skim jingerap CM la IT sya ka sengkasi English Primary School ka badan hadem thring. Na kaliang CM la pendep ya kani ka skim la amang na ka 15 Finance Commission antai grant do ba latip lang syawun klat no. UCM la tiru ya ka work order ka basan lak tingka syakanik school bakan sedang no menteri kam ban penyar ya ka building jokanik school. Susu UCM na kaliang jungu loong bah ka katsantrik kandan keseng kersiu jong keseng kasi nang thamai pelun hamau lenrei. Ban na kaliang UCM loong balayo jingerap na ka smart city project bat on sasiang rong no ya ka serong na saulat salapalang ban penbit penbiang ya ka jington kam. Na kaliang menteri nang bak kejela ula ajingerap ke pisah ke belang arlak tengka sya ka sengkasi nang thamai pelun ba kajing yang buram mat sa jiket ma ya kajing wan ka sir ni kau si yang buram junian ni pa yun akan di school ni na kanya pasteng ni sya ni si bo kan kawa kamswa imna kamswa tanaro ba adon hu ni wa ino te hei kitin kakten ko kuran galong ba tam si ketera kakten ka kamu tre pa bang hado ba imla mo ya kran gini kitai o met ba kinne ba hado kharwa swa be kha no pi ru dan ka to sui ba tli ka kin ta ko sa dem ka si nga do ka pi nama program kalau mai ba la lang ini man khap di ba nga ham duai fi don tai ta ne tu ka si ba lang la no swa be le no an se bukan ma phnya di ti ti kran ha ka ba da sta mo wei su ba so ki khun la sio ye shong ko we ka hang tai ni kran sa ka ka ko di kan ti yong ba no ba ka ching ka sang tu pi no ta so ka la ila anak sekian itu, nama salak ila orpah tu terus orang imat lah mendengar, TV kemudian perat kata kau kan, kata pasal dikata itu mengenai adab kan ni, ya kebenaran dengan pendapat. Kan ni ke sekolah dua PE mata, hakawai kan yang semua bahkan ni ke sekolah tu kan sekolah Malaysia ke sekolah jaga sekasi. Nama bah sekolah istang, ketisna sini tu ada nalawan kapor hadian wa ini ba selang ni ba le no terjuni kadang mati cini na dong sidong kan ni PE kadang mati cini ni sudah pelangan ni pen dan kamlang ke soi tam ka ba te ke ba selang ni le so ba ke ku ba sao hai wa ai dong sio ke mati cini kan ne juno Presidente Ikam mentang-mentang baru sudah penduduk posisi yang mentang ketua dengan air skim dengan iskem pin nangya dengan kamet kebersihan kebakhlan ini kitwak ini nak lihat steng group ba pin wangi akan dikatakan pijen nangis pun semai mau pinmut kanuan kejijat menginangya penyetre dekat di mentang-mentang lomba pibat akan pos kebahaya dengan hamba nangya ibn stengi kan panggilan tu namba menolak izin di dunia distrik ini ya diskursus ini ini bukan kino susno musta. Nah itu perlu sudah. Jadi kalau pergi sekolah kalau nak bagus guru no, betul boleh mah. Jadi kita kena kas pakai aku sorry aku tak aku kecil. Ini lah yang itu sudah dia apa? Terkait ibat dengan terjemahan bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Latin, le itu kita jujur, bahasa tadi suatu kita jujur, bahasa kita boleh, bahasa kita apa? Itu tu, yang bahasa أنا عالم سوق كتب طف قيمة عالم تسليم اللي خام كل ما تفهم تجيب مرة طب نجربني الإمام في نطاق تشي
boleh mah kita orang Muslim isolation baru lihat ke minum jadi minum mulai ini berdebat kemudian makin kemudian keluar dari ruang semai mah jadi kemudian debat lagi si Bengkong itu ada waktu dia waktu job belum pak nah itu yang cuma pak siang berkuat pak job itu mantan itu begitu bahaka jingya nanti kejungi ke bah katu kan benai benai hadin ba iba he atip lang khakungor ila khlad no kum I sitting MDC jo kan nong thmai bla shakrim ta way to likisnan ni pen iki records nadu kasngi ka ba on tap I ngalakran hakayeng jongki ban ong balada kan no ka kam barang sateng se na kanu ka kam ka badan jinga de pedeng jong I ba ki ba na school managing committee dan de kishnong de sports club seng samla dan de seng long kumi ni kloi ban buat ni kata te habani dan hapo district council ngape ya ka record khamtam ngape de kan ni ka development skill nasyam ba iba he la tutlang ila de ban propose ya kawai ka jingerap ka scheme dan ta ka ni ka school nadu ki benai bani kong ba link ba ka 15 finance commission anti grant ni ka basic grant jobs nam aja kuwe katum ka jingat jong ka kam namar la budget hani bangin habut ya kawai ka kendon ka bangi buat ya kata ke Igram Swaraj policy ne ka portal ka platform bagi hab upload syai kinu no ki proposal ke jongi bat ni saap ya ka jing menjur bat ni sayo ka fund te habiti pakatan chukwa ban pentip menta kasmi ka ka hiru tarik uno pran enre ka jingyo ya ka ni ka fund ka bla propose iba he ki be MDC bat nakalian jungi ke council la propose la bun penai menta bat ngidang shuyo ya kapisan na Delhi dan hakan rif dari unegu naiwing November menta shi penai tek de nakalian la jungi ni sodai ban pendap ya kani kamran masateng kumpani lai keren de ya kani nasoban ai jingero nasoban ai kublehi ba he atuplan kayen kasam kabla sha lesengi ba ngin ya kendo ya baro ki bai ba kan long my constituency ki badan jing dei ba I bani yo pendak ka masateng ya ka ba ya dei ba kan extension of school building jo ka seng khasi English primary school hangi po dan tring de se haka resolution de se ka dan kentin kalabi dan kentin secondary dai dalam maklah de nada dan kanu ka jing penbai ni kloi ban penbai kata de kani ka amount kalong sanlak tengkan na kamta kani ka extension de kani kala dan ka pisan but nasoban IT kani ka ada hai chairperson jong school managing committee ikong dream kalkungan bagyokan pentrain ban pensmo ka bangi crunch hab ngati benta ban kom bangi kwa ban wan jingwa ikani ni school te juma seng nama hadin ka jing klat no jong pa he na tiplang na kalyang jong ki bubun ki rurang ba ki long keme ki samla na kani kanok mai bulun ki wan ban pensmo shangi ba le se kumno bangin yo ban ni bujulino aja ka jong I hakani ka general election MDC ko long election snap dan kalian jungi hadin katu kan ni Paul bagi yo bani shop khat tinggal shim yang karai ba ngin wan bani kmat nak ni ka constituency no mai te kumba ngalapun pau pensol dan lupa sedang baka jinya de ke jungi baka seng khasi ni bo nang mai bulan kamde ke badang shu sedang menta rik pla don islam te mi ju yakran na kapor shakpor ba ke ile se baka seng khasi nang mai bulan ka don yiki project dan iki cik angnur khamtam ban ye train nam ta ka imlang salang ka baha ka met kishnong hau ban ekari bro kowe te
te kawai na kata ki punsno bakadon ya kenika school hangi kasilan jaka jing aji kai na te dah kata ka museum ba so komen mangantip ya kata ngelayat ku ikinong kitkam mau makwa benwan manu kerja bani idalati tingi so komen ba pipedian so bahai imitasngi mangin yo benwan hangi ko di school hangi bo dan free te nakalian jonga ngam sudan ni ban ong wa let's say kan ni kadai ta ka jing sedang jong ka jing kendu kam juni mesti ke ban bun kadai nang ni syakmat mam kanu ka kam ka ba piadon sikat bala ibon barit juni nginyai trai nam ta ka bah kam ya dekat hi habidin kan ni school ni la yo ka shiti ha ka baide ba ka jing penlong ya kan ni ka seng kaban long hauni hu benar khatsan ne hapo modern right but ya kani nak kalian jongi la budin yaki project kamtam bagi surok dan penbahaya ya kani ka nani ne pot saula ben no shalapala desien la sisa jang ola shan la shaish pobaji kin wan ki engineer ni la khat hapo pokse but kin sedang na pokse but ya kani ka kam ka babun hi la yo sanction hapo jong kani ka smart city jong ka shilong project kabai day kabakin thup lang ya parok ko ka nong mai constituency the government scam ba let's say ki kam ki ba kirkit inang yo no ban ai jimtip ban ai direction ki engineer banang de ya ka kirkit kam tam ki repairing work ba ki we de habai day ba ka donation na kalian jong ka jing create klub ya kan ni sengrsio haka katsan tolik di nokra na kalian chief minister la Arab Arab limbaga CMSG chief minister special grant jong news na pemerintah te bat shen na try kan sapoi haka kaun ku mapilai ai ku bangla yang propose te kan sapoi ta te la dadang dan pak dadang dan pak kanu ki kam le si ki badang saten khamtam habide kenika jaka to pidon hang ni po lausir lum dengan te ngi kloi ben tre lamba sukumen ba layo chingtip ni ba kidian ke government pelada approve ya ke scheme ko he nam ta kenika jiktai ko he te ngi ru le si ka ibor barit kan nang yo ngina ye teng ni ba ya rap fi government scam ba kumai klan ru ne kenika long tak ku ngajik sedang jong ka jing day kam ka jongi but nang ni shmat ngin nang kam ben scam shu deki kam ki jongi ya ka bang ya ka do ka support ko dengan nam don shibon kintin te sa hisin blai shi ha chabu ipi baro ki blai dan lang blai ya up lang ta sni na kam ta ka program berikut ka jongi but kemen scam long ka jing tumu ki ba ha ka jongi baro kin urlong but kin sai so shi ha chabu ipi